October ni somthum pathiani sang ni somni panhiani e Mizoram Journal thlir tu le ngai thatu zong te du sangna chipai kan bu ka chau Jakarta Indonesia Rama Association of Southeast Asian Nation ASEAN Ram Somten Myanmar chung thu an soi ho na Myanmar tual chung buaina tire tura remna le mona kong zon ruwa manna siam chu Myanmar sipai sarkarin ati hloting MT an thlir howa Myanmar sarkar chuan abo zui chaklovin lungrual taka ASEAN Ramten thutluk na anlo siam 5-point consensus peace plan ti point nga siam te chu enga ma ti hlotlin a om loilo ti in remna le mona kong chakzo ka zong le dap turin an phut non le heti la hian Myanmar sarkar chuan chutinga remna le mona kong zonga hun bi tiam ne phut le nor na chuan ra thalo le ngong thalo zo ka siam theini ti in ASEAN Foreign Minister in Mukhom da chu avau khanani tuntruma ASEAN Ram Foreign Minister in Tokhom na hian Myanmar sipai sarkar chu som anilowa ASEAN hruai tu ta chuan sipai sarkar ayo nilo NGO hruai tu emo palai ti turin antia Myanmar sipai sarkar chuan adu lovin a phal saklo ani Myanmar sipai sarkar chuan ASEAN hruai tu ten Jakarta khopuya ASEAN Secretariat ta in Mukhom na an som ve mi alo chu leinei na le en sanna ti in a soi selani sipai sarkar hruai tu Senior General Min Aung Hlai chu Thathara ASEAN Summit lo om tura som anilowa akum zonin Myanmar ram ayo top diplomat una maunglin po som ani tolowa February thale August la a ministerial talk ka anu som to lo bok Channel News Asia chuan sipai sarkar chanchin bu chuan ASEAN policy siam chuan remna zonga dokan kil tura in biakna kong a hoilo ti in ASEAN thil ti dan chu US tana na tho ang chau ti in tun thlatir khan alo jiak to ani ati sipai sarkar chuan anti-coup fighter sipai sarkar du lo tu te awangin mipui civilian sangthum zapua donin an thi pha ti in apu Myanmar rama nikum February thatira sipai sarkar na Senior General Min Aung Hlai hoten an siam nuwa ram chunga boizuina na sa takomin local monitor group chuan sipai sarkar du lo civil mi sangni zali velin nuna an chan pha manatan tir hi mi singkhale sanga chuang an om to ani anti ASEAN Foreign Minister in Mukhom da chuan Myanmar rama thichen chuana le tharum thona ti top tura malak na mu mal om lo ti in chakzo ka malak dan kong zon ni se Thathara ASEAN Summit Cambodia rama lo om tura uluk zo ka thir ho le thirna nei ni se ti in member ram te chu thil om dan le muana kong zon thei dan te lo zir chiang thau turin anin cha ani kumana ASEAN ram hruai tu chairmanship Cambodia ram chan ania Cambodian Prime Minister Hun Sen chuan ASEAN chairman ani vele remna kong zongin Myanmar atlowa sipai sarkar ho tu te amuni Prime Minister Hun Sen chuan Myanmar rama politics awanga boina le thisen duana om ti top thuai angaya kumina politics awanga sipai sarkar mi pali akhai hlumai chu adem ani ASEAN chuan July thla a zel tang mi pali ti hlum chu temin mimal zalen na human right na sataka bo chena tin an la thu takin an ngai mo le thu an soi Simon Tay Associate Professor and Chairman of Think Tank of Singapore Institute of International Affairs chuan ASEAN hruai tu te chu Myanmar sipai hruai tu te laka an do theina tlem le to ti in Myanmar ram chu sum le pa ya le politics thila en san me ka anin siama pu in chu chuan Myanmar economics thila nasa takin ngong impact ka siamani ati human right por sang da chuan ASEAN atanga Myanmar pai chuak turin an lo pu to thina ma se Myanmar chu China le Russia ramten UN level a thlo bur thina wangin omje te chiam anei theilo tin not chuak ringot ta se remna zonga inbiak na tura har sanna au pha jok thei arinom chom dolna na tho humanitarian aid tele sipai sarkar ne na tho ho ngai na thil tam taka har sanna le mutana siam tu nizok thein an ngai ani Indonesia le Cambodia chuan Myanmar no chua thu soi ho ani lo anti Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah chuan masona tur mu tu awm lo chuan
ASEAN anga thil tina tule meeting renga Myanmar tel tir lo emo no chua lo adu ti a soithung tun hnaya tatma do te chuan Kachin state a Kachin National Organization din champha lomna musical concert nei lai mi jathum vel pungkhom te chu pathian ni kalta zandariat vela boma bein alo bera mi somsari an thin in soyania mase Reuters news ero chuan hei hi finfia thei ri lo ani thu a soi ASEAN Special Envoy Prak Sakhon Cambodian Deputy Prime Minister le Foreign Minister ne bok chuan November thla a ASEAN Summit ma ngein Myanmar ram avoi thum zinatur ati thuai angai thu Channel News Asia CNA asil Mr. Sakhon chuan avoi thumna tan Myanmar tlo atum lai takin sipai sarkarin zel tang mi pali a khai luma wangin ajin tur hi athul pha hetinga political thila zel tang ti hlum nai khovel le ASEAN chairman Prime Minister Hun Sen te chuan andem na sa hle ani Prime Minister Hun Sen chuan Phnom Penh Cambodia rama ASEAN Foreign Minister meeting nei tumin Myanmar sipai thil ti dan chu demin ASEAN block ram ten sipai sarkarin politik wanga mi ti hlum ati top lo chuan Myanmar sarkar dor dan chu ngai tu anon tur ani ati hial October ni somni pariata ASEAN Foreign Minister meeting chuan ASEAN thutlung charter somni na angin hruai tu te chuan summit levela thutlung na tur an siam phal sakan yangin remna atan ruam manna siam turin anin cha US chuan na sajokin ASEAN ho tur te chu Myanmar no turina puta Human Rights Watch te chuan ASEAN chair Cambodia in phek nia cha in piang na chungchanga puan chu Myanmar chungchanga ASEAN block lo chamna ani ati Professor Damian Kingsbury chuan CNN hena US chuan na sajokin hrengna le hremna ati thiang military sarkar chuan tunma atang toin in biang na nei tura pon lam atanga phut le norna chu chutite vakin an ngai poimo ngai lo ti alang renga hei hi China thomna thatak ania a mu wangani tunmaya Myanmar sipai ten democracy kongzo tura an malangna democratic process mu mai tu karselove ati Professor Kingsbury chuan Myanmar sipai sarkar chuan nakuma general election siam tur angin anin soya Mase National League for Democracy NLD ho tunu Aung San Suu Kyi ero chu election chu thilo tura an siam ngei arin om sipai tat ma do ho da chu nasajoka do tura kan hudu ani chuan pro democracy group hel ho te nasajoka sumle ral thuama tanpui le vur anga yang ati Professor Tay chuan in remna tura in biana kongsong turin tu tanpo in nu niama in siam rem anga yang ati ASEAN Foreign Minister te chuan thrathara ASEAN ram hruai tu te in mu khom huna lungrual taka rot na nikhel lo siam turin anin cha ani le viewer ta hena ngen na ton trom chi han se vele tiang kan channel mena subscribe sak lo te khan mena subscribe sak ngei tun kan an somin kan an gen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu hal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya